بحاجة، محرز ليس بحاجة إلى وضع ذلك البيان وذلك التصريح. هذه أمور ناصر لاعب كرة القدم على مستوى عالي ويمكن أن يدلي بشهاداته. فلن تجد رياض محرز في قائمة بيتكوفيتش في التربص الثاني، وقد يغيب أيضا على التربص الثالث. سوف تسألني لماذا؟ سوف أقول لك بأنه بغض النظر عن الإصابة التي يعانيها في هذه الفترة، وقد لعب آخر المباريات في الدوري روشن السعودي وهو مصاب. السلام عليكم. Moi je fais bonjour, j'espère que vous allez bien. Martaoui, Farid Martaoui, Wahid Bouhish, ils sont dangereux. Ils n'aiment pas Petkovic. Toujours les rabaissent Petkovic, ou minna, tu crois quoi, ou minna, ou minna. Martaoui قال لك بلي محرز ما يجيش. زعما اوفيسيال ساي ما يجيش باسكو لي بليسي. وقتها لي بليسي، ها؟ باسكو la liste, elle entre en préparation, Petkovic, la liste et tout ça, et puis qu'est-ce qu'il a trouvé? Sebba, il a trouvé Sebba, باش ما يجيش محرز c'est tout, voilà ما كان. Parce que قال لك بلي le dernier match il a pas joué. Le dernier match, قال qu'il s'est blessé, il a pas joué le dernier match. Le dernier match il n'est pas joué, il était pas dans la liste, car il a préparé son coup en fait. Il s'est pas marqué blessé, normal. Avant le match là, hein, vous allez voir après les détails. Wahid Bouhish, danger, wallah l'alim danger. Martaoui toujours Skara. On regarde bien le classement, on regarde Ahli, troisième, assuré la troisième place, 5-1, assuré la troisième place. Qualification pour la Ligue des Champions asiatiques, ok. Composition. Mahrez il a joué titulaire, 8-6. Il a marqué un but, hein. On regarde Mahrez, hein. Mahrez il a fait un beau match, il a marqué, et il a passé. Il n'est pas sorti. Quelqu'un qui est blessé, Martaoui قال qu'il est blessé. قال que اللقاء الأخير il est blessé. اللقاء الأخير c'est pas celui-là et Martaoui. اللقاء الأخير c'était contre l'équipe de Saïd. Contre Raïd. Les deux équipes ne jouaient rien du tout pratiquement. Composition d'équipe, il n'y a pas Mahrez et Martaoui. C'est ça la dernière journée, c'est ça, la Mahrez, il n'y a pas. Il n'est même pas dans la feuille de match. Il n'est pas dans la feuille de match, il n'est pas ici aussi par les remplaçants, il n'est pas. Celui-là, il est entre l'entraîneur, ok, mais il est blessé ou la haja. Mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien mis. Bon, Mahrez, il ne peut pas venir en fait, il n'est pas prêt moralement pour venir avec l'équipe nationale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Sebba Hadi, Sebba officiel. Allez, tu vas à Martaoui, Sebba officiel pour Mahrez, il ne vient pas, il dit blessé. Et l'équipe n'a pas besoin de lui, parce qu'il ne va pas jouer la dernière journée, le 27. Mais il ne va pas jouer Mahrez. Blessé, ça veut dire blessé aussi au 27 et tout ça. Hein? Il va continuer dans son jeu. Mahrez, pourquoi tu fais tout ça, ce cinéma? Pourquoi? Parce que Petkovic, il t'a envoyé la convocation. Il a envoyé à tout le monde la liste élargie. Qui veut dire, tu te prépares. Mais il aimerait bien que tu l'appelles, que tu lui dis que je suis disponible, je suis bien et tout. Nanana. Maintenant, t'es malade. Ça y est. C'est fini. Hein? Vous avez vu? Alors c'est pas la peine de dire n'importe quoi à Martaoui, il faut regarder parce qu'on regarde maintenant, on a tous Google, on regarde tout. Adam c'est tout ce que je veux dire. Ils ont gagné 5-1. Deuxième homme du match, franchement il monte 8,6, il a marqué, assist et tout, il a fait un très bon match. Oui, il est blessé, oui. Oui, il y a Martaoui, il est blessé. Il n'était pas blessé, c'est tout, baisse Mejish. Pourquoi il fait ça? La question qui se pose maintenant, pourquoi il fait tout ça? Voilà. Pourquoi tu ne veux pas assumer ton rôle de leader, capitaine, hein, qui a joué dans le haut niveau et tout ça? Voilà, ya Mahrez, voilà. Ya Martaoui, arrête de défendre l'indéfendable. Voilà, dire voilà. Wallah. Mahrez, de tout ça, c'est Neymar, c'est tout. C'est Neymar officiel. Parce que son équipe ne joue rien. Ça y est, assuré troisième place. أنا ما كان. يعلم الجمهور الرياضي، لكن ما زال رياض محرز متردد في إعلان اعتزاله الدولي، لأنه لم يلقى ذلك الدعم. ربما أمين تحدث على الاتحادية وما إلى ذلك. رياض محرز ما زال يعاني من الجانب الذهني لما لقيه من انتقادات لاذعة، في خضم نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة. لم يهضم الرجل وهو يعطي كل ما لديه طيلة 10 سنوات كاملة لهذا المنتخب، وتلك الفرحة التي رسمها على محيا كل الجزائريين في عديد المرات. لم يهضم تلك الانتقادات اللا رياضية
التي سمعها هنا وهناك من قبل ما يسمون أنفسهم بمتابعين ومحللين. لذلك رياض محرز ما زال يفكر مليا في إما المواصلة أو الاعتزال. هذا التربص الثاني لديه حجة يعني رياضية بحتة، وهي الإصابة والتزامه مع فريقه. لكن في التربص القادم اللي هو الثالث مع بيتكوفيتش، إما إعلان محرز اعتزاله الدولي أو العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري. وليس بوسع بيتكوفيتش أن يستغني على لاعب بحجم رياض محرز، لأننا لا نمتلك مثل رياض محرز في تاريخ الكرة الجزائرية. مرة 10 سنوات 20 سنة يأتيك لاعب بكل هذه المهارات. أي مدرب سواء بيتكوفيتش أو غيره من الصعب أن يأخذ ذلك القرار ويستغنى على ذلك العملاق في رياضة كرة القدم اللي اسمه رياض محرز. لكن أنا عندي سؤال لك يا فريد، بما أنه اللاعب مصاب واستدعاء وجه له من قبل الاتحادية والكل أمور يعني في نصاب رياضي بحت، يعني لا وجود لأي مشاكل، لماذا يتم ترويج معلومات تقول بأنه اللاعب مطالب بضرورة مكالمة بيتكوفيتش وإعلان نيته ورغبته في العودة؟ لماذا لا يتم الحديث وفق أمور واضحة؟ اللاعب مصاب ولن يستطيع المشاركة مع المنتخب وكل شيء واضح. سؤالك يقودني إلى التوقف عند حاجة. محرز ليس بحاجة إلى وضع ذلك البيان وذلك التصريح. هذه أمور ناصر لاعب كرة القدم على مستوى عالي، ويمكن أن يدلي بشهاداته. اللاعب يعني في التاريخ، ليس رياض محرز يعني بالضبط، في التاريخ اللاعب ليس مطالب بإدلاء بذلك التصريح برغبته في العودة. اتصال هامشي بين المعنيين ويعبر له عن رغبته في العودة، ويتم وضع اسمه في القائمة ويتم إرسال الدعوة لناديه ويحضر مباشرة إلى التربص. هذا لم يحدث لأن رياض محرز يعاني الإصابة، وهو متردد أيضا في العودة إلى المسار الدولي مع المنتخب الوطني.